Bakunzi bacu, bakunzi ba Masepa One TV, turabasohoje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Abo bwije tubahaye mwiriwe, abo bukeye namwe tubahaye mwaramutse. Tukaba tubararikira n'ubundi gukurikirana amakuru yacu, amakuru ya Masepa One TV. Kuko mubizi iyi ni channel ibagezaho amakuru muzi ukuri abatohojwe neza. Kandi amakuru y'ukuri, amakuru atarimo ibihuha. Tukaba rero tubararikira n'ubundi gukora subscribe nimba muzi ukuri dukurikirana utarayikora. Ni umusanzu munini kuri twe kandi ni ikintu cyoroshe kuri wewe kubikora. Kandi nanone ushobora no kubisangiza abandi cyangwa se ugakanda kuri like ukaba ugaragaje ko wakurikiranye amakuru yacu kandi nanone ukaba utweretse ko amakuru yacu yakunogeye cyangwa se yakugezeho muzukuri mu buryo bukwiriye. Uyu munsi rero turi ku wa gatatu itariki 23 nyine z'ukwezi kwa kane. Tukaba tubararikiye amakuru yacu tugiye guhera ku bitero n'ubundi zagabwe mu karere ka Rugezi. Ibitero bikaba zagabwe na coalition nyine kuko mubizi y'abamayimayi aribo biswa Bazalendo bayobowe n'uwitwa Ngoma Nzito. Nanone hakaba hariho n'ubundi abazalendo b'ingabo za Yakutumba n'iriya takataka yindi ntawabashe kuyirondora ngo ayirangize, ariko kuko mubizi ni coalition nyine yabo tuvuze biswe abazalendo, harimo n'ubundi ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za FDLR, tutibagiwe rero n'ingabo za biro z'ibishambuke kuko murabizi nazo ziba zifite ibiningiro hariya kandi kenshi bagiye bagaragara mu bitero byagiye bigabwa mu mihana y'abanyamurenge. Amakuru rero dufite nuko iki gitero caje n'ubundi gifite intego yo kongera kwisubiza imihana y'abanyamurenge yo muri lokalite ya Rugezi. Bakaba rero baje bateye baturutse inzira zitatu. Abahazi hari umuhana bita ngo ni mu Badinzi, hari nanone aho bita mu Bagorora, ndetse hakaba n'ahandi bita ngo ni kuri Nyarurango. Aha hose rero hakaba habaye intambara itari yoroshe kubera ko umwanzi yari yaje yipanze yibwira ko ahari yabasha kongera kwisubiza kariya karere, ariko ntabwo ariko byagenze, nta nubwo byigeze bimuhira habe na gato, kubera ko basanze ingabo zacu ziri hariya, ingabo za Twirwaneho ndetse n'iza Sarambwe, basanze bahagaze neza. Kandi murabizi ko akenshi iyo bafashe ahantu nkeretse bonyine bakabahikura, ariko ntabwo bakunda kwereka umwanzi ibitugu, ntabwo bakunda gusubizwa inyuma n'umwanzi. Wenda ahari bonyine boramuka bagakenera kuhava, ariko mu by'ukuri ntabwo umwanzi byigeze bimuhira kubera ko yasanze baryamiye amajanja, yasanze bari maso, bazi ko n'ubundi umwanya uwo ari wo wose umwanzi ashobora kubagabaho igitero. Intambara rero ikaba yakomeye, ariko cyane nyine aho bita mu muhana w'Abadinzi ni aho bagerageje gusa n'abarema, ariko naho ntibyakomeye cyane kuko bahise basubizwa inyuma, bararaswa ku buryo bufatika. Umwanzi rero akaba mu by'ukuri yahunze nabi kandi agenda ababaye, abona ko ibyo yibwira byo kongera kandi kugaruka mu mihana y'abanyamurenge ya Rugezi ari inzozi zidashobora kugerwaho n'umunsi n'umwe. Nanone tukiri kuri iyi nkuru y'abazalendo, andi makuru dufite nuko mu by'ukuri ku ruhande rw'abazalendo bo bacitse gikuba. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zabo ni amarira, ni ikiburugo, ni amagambo yo gucika intege ndetse n'akababaro kenshi, twavuga ko ari nk'agahinda.
nyuma y'aho bagerageje kureba ko bokwigarurira bogaba ibitero hariya muri Nyangezi wenda ko banahisubiza, dore ko aribyo baba bakunda kuvuga mbere yuko batera, ko bashaka kwisubiza Nyangezi, bashaka kwisubiza i Bukavu, yewe hakaba n'abarota ko bashobora no kongera kwisubiza i Goma. kuko nari mbivuze, bagera aho barota ko bashobora ngo gusubiza ingabo za AFC M23 inyuma, ngo bakagera aho bafata Goma. Ni muri urwo rwego rero bagerageje Nyangezi, murabizi kuko twabibabwiye mu makuru yacu y'ubushize, bagumije kugerageza kugaba ibitero, ari nako bifotoza bohereza Tshisekedi kugira ngo abohereze amafaranga, dore ko byose bo barabifatikanya, ari uko guhungabanya umutekano no kwifotoza, bohereza amavidewo kugira ngo bashebuja babone ko hari akazi karimo gukorwa. Bari bageze rero iminsi bisuganya hariya muri kariya karere ka Nyangezi, ariko uyu munsi amakuru rero dukomeje kugenda twakira ku ruhande nyine rw'umwanzi ni uko bakubititse guhera umunsi w'ejo ndetse n'uyu munsi, aho bageragezaga n'ubundi nyine kugaba ibitero, maze bakaza kuvugutirwa umuti ubakwiriye n'ingabo za AFC M23. Kuko twagiye tubyumva ku mbuga nkoranyambaga, nuko mu by'ukuri bacitse ibikuba, barimo bavuga bati twagize perte idasanzwe, aho batakaje ndetse na bamwe mu bayobozi babo, nk'uwari wungirije generale cyangwa se uwiyita generale Yakutumba, ko nawe yahasize ubuzima. Nanone mu makuru dukesha nyine bari hafi nyine n'abo bazalendo n'imbuga nkoranyambaga, ni uko bavuga bati ahananiza uyu wari umuyobozi agapfa, ataba abasirikare batoya ntibafite umubare, ntabwo twabasha kumenya uko bangana. Amakuru rero dufite twahawe n'imboni zacu, abaturage bari hariya, batubwiye ko ubu nyine intambara yerekeje mu karere ka Kaziba, kandi ko igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi AFC M23 ishobora kongera ikakisubiza, kubera ko n'ubundi yakavuyemo yari yagafashe, kandi aho ikaviriyemo nanone umwanzi akomeza kugenda yisuganya, ahakora nyine ibirindiro, ahagira basiyo nyine cyangwa se ahagira ibirindiro kugira ngo azaza gutera ariho avuye. Amakuru rero dufite bikaba bivugwa ko umwanya uwo ari wo wose ingabo za Sarambwe cyangwa se intare za Sarambwe zishobora n'ubundi kongera kuhisubiza, kugira ngo basubize ibitero inyuma, mu rwego nyine rwo kugira ngo umwanzi ntakomeze kugenda agaba ibitero mu mihana cyangwa se mu turere AFC M23 ikontorora. Ibi rero amakuru dufite twinjira hano muri studio zacu ni uko intambara yari igeze aho bita za Mushenyi, ubwo ni ukuvuga ngo ni hafi na Kaziba, kandi ahangaha n'ubundi bikaba bivuga ko n'abazalendo benshi bahaguye mu kugaragaza nyine guhangana n'intare za Sarambwe. Amakuru rero turakomeza tuyabakurikiranire, seritu nyine ko tuhafite n'imboni zacu ziduha amakuru uko bikwiriye kandi bakayaduhera igihe, turaguma tubabwire uko byifashe muri kariya karere. Reka dukomereze amakuru yacu ku murwa mukuru Kinshasa, aho ishaka rya PPRD riyobowe n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila, uyu munsi kuri siège nkuru yabo cyangwa se kuri ofisi nkuru yabo iba muri Gombe, uyu munsi yagabweho, navuga ko ari igitero cy'ubusahuzi nyine cyakozwe
n'insoresore zo mu ishaka rya pepe rya IDPS rya Kisekedi abo bita ngo ni force du progrès. Iyi milice rero ikaba ari insoresore nyine zishigikiye ubutegetsi ariko zikunze kurangwa n'ibikorwa by'urugomo, ibikorwa byo gusahura, ibikorwa byo gutwika, ndetse murabyibuka ko aribo basahuye amambasade atandukanye n'ibindi bikorwa byose by'urugomo, nibo bakunda kuba bari imbere muri ibi bikorwa. Izi nsoresore rero zikaba zigabije siyeje nkuru cyangwa se biro nkuru ya PPRD yo muri Gombe, bakaba bayisahuye. Amavideo twabonaga ku mbuga nkoranyambaga, bakaba basahuraga ikintu cyose bashoboye gutwara. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byamaganwe n'ishyaka rya PPRD, aho ryasohoye itangazo ribwira abanyekongo ko ibi bikorwa bita ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibikorwa by'ubugwari bikomeje gukorwa n'ubuyobozi ku manywa y'ihangu. Bakaba rero bagaragaje ko izo nsoresore zikomeje gusahura ibintu ku manywa y'ihangu, nta gikoma, ntawe uvuga, ntawe ubikoma imbere. Bati rero ibi turabyamaganye twivuye inyuma kubera ko ari ibikorwa by'ubugumutsi kandi ari ibikorwa by'ubushotoranyi. Nanone tukiri ku mugwa mukuru Kinshasa, amakuru akomeje kuvugwa nayo urubanza rw'uwahoze ari Premier Ministre Matata Ponyo Mapo. Uyu munyapolitiki rero utavuga rumwe n'ubutegetsi, wigeze kuba Premier Ministre ku ngoma ya Kabila, kuri regime ya Kabila, akaba ari n'umuyobozi w'ishaka rya LDG ngira ngo, akaba ari n'umushingamateka. Uyu munyapolitiki rero ukomoka mu ntara ya Maniema akomeje gukurikiranwa n'urukiko kuri constitutionnel, urukiko rukuru rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga, rwari rugize iminsi rumukurikirana ku rubanza rwitwa ngo ni afere bita ngo ni Bukangalonzo. Iyi afere rero yakomeje kuvugwa cyane, iyi ni imyaka igera kuri 5 cyangwa se irenga, uru rubanza rugenda rusubikwa ariko bwaca rukongera rugasubukurwa. Iyi afere bita Bukangalonzo rero, ku batabizi, yari proje yari yashyizweho na leta igamije guteza imbere ubuhinzi bwa kijambere, icyo bitaga ngo ni proje agro industriel. Iyi proje rero ikaba yaraje kuvugwamo kunyuruza umutungo cyangwa se amafaranga agera kuri za miliyoni zirenga 115 z'amadolari. Ibi bikaba bivugwa rero ko igihe yanyuruzwaga uyu mugabo Matata Ponyo ari we wari Premier Ministre, kandi iyi proje n'ubundi ikaba yari muri attribution ze, yari muri ministeri ye mu buryo buri direct. Bikavuga rero ko yasahuye cyangwa se yanyereje umutungo w'amafaranga akayabo ka miliyoni z'amadolari. Uyu munsi rero urubanza rwiwe akaba yasabiwe na Ministeri Publique cyangwa se ubugenzacyaha, ngira ngo niko babyita, ariko muri Congo ni Ministeri Publique, ikaba yamusabiye gufunga imyaka 20 ndetse no gukora imirimo y'agahato. Uyu mudepite rero akaba atitabye urukiko uyu munsi ku mpamvu avuga ko yararinze ko urukiko rwandikira Assemblée Nationale rusaba ko Assemblée Nationale igomba kumukuraho iminite kugira ngo akomeze gukurikirana. Ibi nanone bikaba atari ko byagenze. Umushinjacyaha mukuru akaba yavuze ko umucamanza mukuru
akaba yavuze ko urukiko rwigenga kandi urukiko rudashobora guhabwa amategeko na Assemblée Nationale. Bati rero kubera izo mpamvu nta kabuza urubanza rugomba gukomeza kandi nubwo adahari agomba gukatirwa. Uyu munsi rero urubanza rwiwe rukaba rusa n'urugiye kuja mu muhezo, kuzageza ku minsi 14 y'ukwezi kwa gatanu aribwo urukiko ruzasoma urubanza cyangwa se igihano azaba yakatiwe. Ariko ikigaragara cyo nuko urebye ukuntu urubanza rwagiye rugenda harimo impamvu za politiki nk'uko Matata Ponyo ubwo yagiye abigarukaho, kubera ko uru rubanza hari igihe rugenda rukaryamishwa ariko bwaca ikindi gihe rukabyuka. Ku ruhande rwa Matata Ponyo akaba avuga ko uru rubanza rwongeye kubyuka kubera ko hari ibyo asabwa n'ishyaka riri ku butegetsi, ko agomba gushigikira ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se agomba kugendera mu murongo wa UDPS akava muri opposition. Ati kubera rero ko ndi umugabo udashobora gutamika ijambo, ndi umugabo udashobora kugendera ku murongo nahawe n'undi muntu, bati niyo mpamvu ndimo gukurikiranwa kugira ngo babashe kuncecekesha, babashe no gucecekesha opposition inenga ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi rero bikaba rero uru rubanza uyu mugabo nyine Matata Ponyo Mapo ashobora gukatirwa imyaka myinshi, kubera ko urebye ni umunyapolitike wo muri opposition kandi ukurikiranyweho ibyaha biremereye birimo kunyereza nyine umutungo munini cyane, amakayabo kaza miliyoni. Kuko mubizi muri Kongo ntibaza banyereza ubusa, ntabwo baje barya amafaranga makeya. Igihe cyose cy'amafere ya detournement ukunda gusanga ari za miliyoni. Muribuka ko n'urubanza rwa Vital Kamerhe toujours narwo rwari urubanza rwavugagamo za miliyoni z'amadolari. Ariko nyine n'ubundi byo muri Kongo hari igihe bishobora guca ku ruhande akaba yabiga umwere kandi n'ubundi afite ibyaha. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri teritware ya Walikale, aho amakuru dufite nuko nyuma y'aho ibiganiro byahuzaga leta ya Kinshasa n'umutwe wa AFC M23 byaberaga muri Qatar birangiye ntaco bitanze, nta musaruro ugezweho. Biravugwa ko ingabo za AFC M23 zirimo kuramforosa ibirindiro byabyo biri muri teritware ya Walikale mu ahantu hatandukanye, ariko nyine muri teritware ya Walikale. Amakuru rero dukesha Radio Kapi ivuga ko ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye cyane yabereye muri axe ya Kibati Kimwa, ubwo ni muri lokalite ya Mikumbi cyangwa se Mimba, mu birometero bikeya nyine na santere ya Kibati. Amakuru rero dufite nuko uyu munsi hiriwe ituze, nta ntambara yabaye muri teritwari nyine ya Walikale, ariko nanone bikaba bivugwa ko ingabo nyinshi za AFC M23 zirimo kwiyegeranya, zirimo kuraforosa ibirindiro byabo, ku buryo umwanya n'umwanya bashobora n'ubundi kuhadivasinga bashaka kongera kwigarurira teritware cyangwa se umurwa mukuru wa teritware ya Walikale, ariho nyine bita Walikale. Bikaba bivugwa rero ko M23 ishaka kongera kuhisubiza, dore ko n'ubundi yari yahavuye kugira ngo itange amahirwe ku biganiro, ariko ibyo biganiro bikaba byarafashe izeru, bikaba byaravuyemo nta kintu bibashije kugeraho. Kuba rero ntaco byagezeho
bifite ikintu kinini bisobanuye ko umwanya ni umwanya cyangwa se isaha iyo ari yo yose intambara ishobora kandi kongera gusubira nk'uko byari bimeze mbere y'uko habaho iyi CCLF. Intambara rero bikaba bivugwa ko AFC M23 ishobora kongera kwisubiza iyi lokalite cyangwa se iyi teritware yose nk'uko yari yabikoze, dore ko ari teritware iri strategique kubasha guhangana n'ingabo za FARDC. Iyi teritware rero ishobora gutuma habaho Froide ishobora gukomeza ija Kisangane. Nanone hariho uburyo bashobora gukomeza baja muri province ya Maniema, nanone unagaruka no muri teritware ya Sud Kivu, nako muri province ya Sud Kivu mu duce twa za Kalehe, ndetse ugana no muri teritware ya Shabunda. Aha hose rero iyi teritwari ikaba iri strategique ku buryo AFC M23 ishobora kongera kandi kuyisubiza kugira ngo ibone uko ikomeza kuranforosa position yayo, cyangwa se iba inakeneye no kuadvasinga, dore ko nabyo bishoboka. Bakunzi bacu rero, nanone reka tubararikire kuzakurikirana amakuru yacu y'ubutaha, aho tuzababwira ku kibazo c'ingabo za SADC ziri mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero zaho. Iki kibazo rero c'ingabo za SAMIDRC kikaba gikomeje kuba urujijo, cyangwa se gikomeje kugenda kiba complexe ukuntu, aho byabanje kuvuga ko ingabo za SADC zishobora gutaha zigiye ku kibuga cy'indege, bwaca bigahinduka ko zishobora guca mu Rwanda, ariko nanone nabyo ntibibe, bikaba kugeza ubu ngubu mu by'ukuri abantu bibaza amaherezo yabyo, kuko hari n'amakuru avuga ko AFC M23 ishaka ko bahava mu maguru masha cyangwa se vuba cyane, ariko izi ngabo nazo zikaba zikirimo zanga kugenda. Abantu rero benshi baribaza amaherezo yabyo uko bizagenda, bikaba urujijo. Hari abavuga bati M23 kuki itokoresha imbaraga za gisirikare, ko n'ubundi ariyo ibafite, kubera ko bariya ni matekwa, ni ingabo zatsinzwe cyangwa se ni abaprisonnier de guerre, kuko M23 itabigenza nk'uko ibishaka. Nanone hari abavuga bati hariho presiyo iri hejuru nyine ya M23 ku bijanye na ziriya ngabo, ku buryo bigaragara nk'aho ziriya ngabo n'ubundi nubwo ari mateko ariko zigifite une certaine immunité, zigifite ukuntu zifite ijambo zikirimo ziyempoza kuri AFC M23, kandi bigaragara ko ari ingabo M23 yafashe ku rugamba. Ibi rero turabararikira kuzakurikira amakuru yacu y'ubutaha, tuzabasesengurira ibibazo bijanye n'izi ngabo n'ico AFC M23 irimo gupanga, nuko amategeko abiteganya. Reka rero dusoreze amakuru yacu aha, tubashimira abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana. Mu by'ukuri muri ab'agaciro kandi muri ab'ingenzi. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, amakuru yacu nakagaruka, murabizi tubagezaho amakuru tuba twatohoje kandi tuba duhagazeho, tuzi ko tubagezaho amakuru y'ukuri. Mukomeze mugire ibihe byiza. Wa mugani numvise ngo muturebeshe ijisho ryiza numvise hari abantu babivuga ati nyamuneka muturebe ryiza. Ndabizi n'ubundi muturebeshe ijisho ryiza, ariko mushobora n'ubundi gukomeza mukadushigikira. Ndabizi abantu benshi badukurikirana usanga mu by'ukuri batarakora subscribe, kandi nibo benshi pe. Ndatekereza ko ntacyo bitwaye rwose gukanda subscribe,
cyangwa se ukalayikinga cyangwa se ugakora komenti, ni ikintu cyoroshye ariko kandi kuri twe ni ikintu cy'ingenzi. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Patrick Makombe kuri Maseba One TV, amakuru nakagaruka.